87.6 Ghetto FM. Ntiukuria speaker wa Senator Amason Kingi ene mbiego weketha. The Meru County Assembly approved a motion to impeach Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County. Na motion niwe kweja Senate bougata. The Senate will investigate the proposed impeachment of Honorable Kawira Mwangaza in plenary. Kade uto Senator kanya barite maoni na beta uto vodo bede. Order, honorable senators, order. Bas, osoti ureona tewa manto jamedo. My view would be that we need to look at the provisions of Article 192 of the Constitution. Buitu mirego tegera atea. Whether to suspend this county and we send everyone home or not. Gerard Gay nago karadia na ugenike. The suspension we should not envisage because we don't have a functional IEBC at the moment. Murango reona atea bo osoti akuga. Ningetaka kupingana na ningetaka kumwambia kwamba panya akiingia kwa gala uchomi gala unatoa panya. Mondigini kiukuona teka makosa ija gavana. Kwa sababu sioni vile awa MCA kila dakika wanaweza kuwa wanakera Kawira. Umenye no ethirwe gute makosa ali najo. Kama hajafanya makosa arudishwe. Honorable senators, order. Senator Mundigi. Retired presiding bishop wa Methodist Ntomburo liugatea. Itwaya muntu wende ora turomba kuthura ndevene kanya na twetwa mutegera muthiene yo ngui yawe bange ibae kanya no Kawira gwimpichwa Kawira nawe kanya mwanka 2027 riu tutegere mantu otigari ubishop independent Kalunyu na watu ile ore kuga. Ni vizuri pia atuheshimu yule ambaye alichaguliwa akiwa gavana, si mnamuita Kawira Mwangaza, pia apewe heshima yake. Baada tigania na boba go support MCA ba impicha na ibatuire gitumi onde nyuma ya MCA beto nonto gavana Kawira Mwangaza na remingo ende ne Meru County bodera MCA atanande weekend se ne tinyono kanende kinyarenge kaikwe mwanke belete nonto mama nere choninka unge kinyawe na lite maoni jawe ende mamu weto Kawira nane aya kanya leo ikabaraba go support gavana ndeu para kana gavana watu to mwandata na ito kwa twemurira turi yakoro ito tuletia maruko murombera nonto inkona ina mendeleo bote kwenda manto ja MCA barabo dhurete kwenda ko muimpeach anda gaija korogaje tuoni okoro kwore bathurare bameotoka itena renge nikibo abagitera bwe mapemo nada ura Kawira ticho ende nyango ikale akorutore to meya kethe Kawira kana iba mutierete bote menyabu bwena gitumi kenge bano tiere kana akale kwari ko kakinya nyaso werua ale onimika kunya kan kumeti ibine ngwata muntu omotorie nontore kaba otoragira kione kikiamo akoro nontito kona tutethia supporta ba deputy governor mutuma kumegembe bwibuliromba atea Mutuma piswa ai gavana Kawira inkona kinya kethuro ri kalivale ko gutuma tumwa aria tu bere magutire deputy gavana ayukie kanya Kawira Mwangaza gavana nonto ria twaturiwe maruka ni sene onda aturiwe maguta ndero ndi kwa gavana na weto deputy gavana na ndo gutire maguta turaturiwe maruka iri jatinjanua na wete kiobo akuibo bonene ombere imbio kuona no etumeaga agikarira nonka tucoke ora twathari mwirwe nenkeroja kumara no anekeroja karira gitigi yakwa indi gyakwa tigikarira gitire Jesu Kristo mwathani wetu rama. Deputy Governor Tharakanithi Muisraeli nagwe ni bao bagweketha baba kwa nigene cieto bani na bao bangi kwena andu batuire ciana inini cia kwenderia bangi amenye ngono wa sheria utasukuliwa antu begamba ng'ombe ina bangi kunyua mono ndeu endi kuota ya bangi na muntu mama thuku mono ndene ya gamba ng'ombe na antu etagwa Nairobi ndogo kago karagate no nonto no endi kuota bangi ruma na ile kuma ikaigwa Nairobi ndogo ikambiria kwangua maturani na betu bathuku biongo bangi na bachoka biongo byo bikuthuka bachoke tokarana ekuru baba kuru bakarega gukarana ari bandhuke yao niki ana batieriragiria guceria mwari nwakaba kurungai baba mwathani boye mbututetherie ndwana rwetu reporta Kimathi Ntomiru ina mara na kuego kuchwa mono kama mira ntore antomondi agangatha ino kagwotoge ne kirumba kya ukujwa methogote ya bangi antu bantu muka gukaria tandeu
onote mama ne merukia bangi utiona tolo uri na matogi u ne bukinyaira bangi bakenywa gatonko gwete ugakundu ogu mutongio u togwewe gagutonyera kowendete kuga kinyago uri munyui bangi ndarekire tene ne bangi na inaendagwa endagerwa ulogitani kwa polisi naendagerwa abwanto bamureomburaga marimanti mbie kubweketha maketire twakiretie tutingwa ni atwekire bangi kwendo na bangi no yarito na askari ripota Muriungi Makunyine ate ungwa gugukarika mwekoromo maketire kuramana kwendelea na bago bangi akeretagirwo imubodi cioma kuma gitoni kya ngwema marimanti wantu bande uyu batwire ore kubathithia ana bagwetu ibanjeria kwanja kurua mata bambabareti na kukorera nonto bangi endia bayo ibagwatagwa chabitibwa gwata akathe karekwa nonto bori chibobongu bakureta bangi ku wetu buriuga ate nandi bwa mubori cio nathi nawe Raila Odinga nembira atumire uthikiriru to sasa ile inchi inachomeka. Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Regenzi baragwetie mwanki munene muno Kenya. Aya agukuringira thimu ne ate kurakarire. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka atakuwa na nchi nyingine. Na kuira bwarie na Ruto gukare ate mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Ukimwiraga ate hawa watu yako ambao umeweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Watu wake riu ma-CS na ma-PS wamwira baritete ngugibwe ikyo wananchi wameudhika. Ninaona hao sasa vijana wamejitokeza na wamwira akarita bamwe na gwikira bakungu giu yarito bwega. Mimi unajua mambo yangu, mimi sificheki mambo, nasema direct. Jeremiah Kioni Raila ariuga Uhuru omutumite kiri Ruto. There is no point of throwing words or dropping names of individuals if you think that the decision you took was wrong. Aniki Kioni ugukanira Uhuru ou. Kila mtu amekuwa akitaka kusema kwamba wameongea na Uhuru. Kile atongeria ba Central Kenya imabu ni ontukinya tuitwigitwe. Hata sasa hii ukisikia Mount Kenya kwa masishi, Uhuru, everybody is looking for validation from Uhuru. Uhuru nije atongeria nandi kwenda kugwetanirwa nagwe muno. Si ndio? Na bamwe baraba ugaga waritayo gatesekera kwenwisha wedi. Nandi mutana wa Jomo na mama ngino tetesekete muno. Geto FM.